To je, nacrtala sam te. To je kad letiš. Super slika, Bibi. To je baš tako. Ali Leo, zašto te ne mogu vidjeti kad letiš? Niko me ne može vidjeti, zato je to tajna. Dragi moj seljonačelniče, aktivirao sam izuzetno opasni kompjuterski virus, ali bez brige, vi to možete zaustaviti za $1 milijardu. Hej! Ovo je New York. Neće nas valjda zastrašiti nekakav luđak. Maja, moglo bi biti opasno. Wow, razgovaram s pravim muljakom, zakon. Mogu ti pomoći, dođi sa mnom. Da rezimiramo, sjediš, imaš zatvorene oči i šutiš. Kakav fantastičan plan. Evo, vidim je. Okej, što sada radi? Gubi se, šugava đukelo, pišća! Ako je to što govoriš istina, morala bi s mjesta otići. Ne može me čuti. Trot u gipsu. 6 šavova, prokleto pseto. Tako malena zubi ko morski pas. Brzo, trebamo tvog duha. Sad! Nije vrijeme za paniku. Začepi! Upozoravam te, gubim strpljenje. Zovem se Leo, imam 11 godina i imam jednu tajnu. Ja sam heroj.